Abemera Imana batubwira ko tugomba kumvira abadutegeka kuko ngo igitabo gikomoka ku Mana kibabwira ko ubutegetsi bwose buturuka ku Mana. Mu bihugu byinshi abayobozi bagenda bashinjwa kugundira ubutegetsi. Aha niho icyamamare Vladimir Putin ashyirwa mu majwi, aho benshi bibaza niba azayobora Uburusiya kugeza ku munota we wa nyuma. Vladimir Putin, umugabo w'ibiro 71, ufite uburebure bwa metero 1 na santimetero 70, uburebure butari bukeyo nk'abandi Barusiya bose bazwiho ubusore, nubwo aburushwa n'abasportifu bagenzi be b'ibyamamare barimo umusitari muri ruhago benshi bazi, Cristiano Ronaldo, ufite uburebure bwa metero 1 na santimetero 87. Nubwo atari muremure cyane bihagije ugereranyije n'abandi Barusiya, bivugwa ko igitsina cye gifite uburebure budasanzwe, aho gifite uburebure bwa santimetero 24.6. Putin avuga indimi ebyiri ari z'Ikidage ndetse n'Ikirusiya. Ese Vladimir Vladimirovich Putin ni muntu ki? Ni ibiki byaranze ubuzima bwe? Ni iki gituma benshi bibaza niba azayobora Uburusiya kugeza yitabye Imana? Muri iki kiganiro turarebera hamwe n'ibitangaza byinshi Imana yamukoreye byatumye Putin yiyegurira Imana ku buryo budasanzwe ndetse akanayishyira mu maboko umuryango we wose. Ntucikwe. Iki kiganiro cyitwa Burahure, iyi ni Ironi Magazine, njye nitwa Niyo Gisubizo Romuald. Vladimir Vladimirovich Putin, igihangange muri politiki y'Uburusiya, yavutse ku wa 7 Ukwakira 1952. Yakoreye igihugu cye nka perezida kuva mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2008, yongera kukibera perezida kuva mu mwaka wa 2012 kugeza magingo aya, kuva mu mwaka wa 1999 kugeza mu mwaka wa 2000, ndetse nanone kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2012 yakoreye igihugu cye nka minisitiri w'intebe, nawe akaba ari umwanya ufatwa nk'umwanya ukomeye cyane muri guverinoma y'iki gihugu. Kuva mu mwaka wa 2012 aracyari umukuru w'iki gihugu, kimwe mu bihugu by'ibihangange kuri iyi si. Putin akiri umwana muto yakundaga cyane siporo, cyane imikino njyarugamba nka judo, ndetse n'igihe amaze kwinjira muri politiki yakomeje gukunda cyane siporo ndetse ntibimubuze kuyobora neza igihugu cye. Putin yize amategeko muri Leningrad State University, aho ubwo yigaga doctora yanditse teze ye avuga ku kamaro k'ihame ry'imbaraga ku bukungu bw'Uburusiya bw'ahazaza. Nyuma yo kurangiza kaminuza mu mwaka wa 1975 yinjiye muri KGB, akanama gashinzwe umutekano mu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Yari ishinzwe gukurikirana abanyamahanga n'abadiplomate muri Leningrad. Ku mwaka wa 1985 kugeza mu mwaka wa 1990 yoherejwe muri Dresden ho mu burasirazuba bw'Ubudage. Ubwo guverinoma y'uburasirazuba bw'Ubudage yashwanyagurikaga, yagarutse muri Leningrad, aho yari ashinzwe gukurikirana abanyeshuri, Ensemble des élèves cyangwa se Student Body. Muri Kanama 1981 abahezanguni b'abakomuniste babifashijwemo n'ibyitso bari bafite mu gisirikare no muri KGB bagerageje gukora kudeta ngo bakureho ubutegetsi bwa Mikhail Gorbachev. Ku munsi wa kabiri w'iyi kudeta nibwo Putin yavuye muri KGB ndetse atangira kwisuganya ngo yinjire muri politiki ku buryo bw'umwuga. Putin ubwe yivugiye ko kuva muri KGB wari umwanzuro ukomeye cyane, ariko avuga ko atari yishimiye icyerekezo cyabo cyo gukora kudeta no gushyigikira abahezanguni. Kuwa 28 Nyakanga 1983 Putin yashakanye na Lyudmila Shkrebneva, babyaranye abana babiri b'abakobwa, Maria Putina wavutse mu 1985 na Yekaterina bakunda kwita Katia Putina wavukiye muri Dresden mu mwaka wa 1986. Putin ubwe ni umuyoboke ukomeye w'idini ry'aba-Orthodox bo mu Burusiya. Uku kumaramaza gukomeye mu gukorera Imana no kuba umuyoboke w'idini bikomeye ku buryo budasubirwaho kwakurikiye impanuka karundura y'imodoka umugore we yari yabashije kurokoka mu mwaka wa 1993, ndetse kunashimangirwa cyane n'impanuka iteye ubwoba bukomeye y'umuriro wakongoye umuturirwa wabo mu mwaka wa 1996. Mbere gato y'uruzinduko rutagatifu rweruye yakoreye muri Israeli, nyina wa Putin yamuhaye umusaraba anamusaba kuwuhesha umugisha. Putin ubwe yarivugiye ati, nabikoze nk'uko yabinsabye, umusaraba nguhesha umugisha, ndangije nkwambara mu ijosi ryanjye. Kuva ubwo sinigeze ntekereza kuwukuramo bibaho. Mu mwaka wa 1997 Boris Yeltsin
yashyizeho Putin nka Deputy Chief of the Presidential Staff. Uyu akaba ari umwanya ukomeye cyane aho yashoboraga no guhagararira perezidansi y'Uburusiya ku buryo bwose. Mu mwaka w'1999 nanone abifashijwemo na Boris Yeltsin yaje gutorerwa umwanya wa minisitiri w'intebe w'Uburusiya. Ubwo Yeltsin yeguraga bitunguranye nyuma y'amezi make, Putin yabaye perezida w'Uburusiya hakurikijwe ibigenwa n'itegeko nshinga ry'Uburusiya. Mu myaka ye ya mbere y'ubutegetsi, Putin yashyigikiwe ku buryo budasubirwaho n'amahanga menshi y'ibihangange bitewe n'imyemerere y'ihambaye y'ubuhezanguni ku byerekeranye n'ibibazo bya gisirikare. Aha twavuga nk'intambara yo muri Chechnya ndetse no guharanira iterambere ry'ubukungu buhamye bw'igihugu cy'Uburusiya. Yabashije kurema ishusho y'umugabo w'ibikorwa, umuyobozi utagira ubwoba n'umusportif, abifashijwemo na siporo ye ndetse na KGB kuri CV ye. Iyi shusho yakomeje gutuma abaturage benshi bamwiyumvamo, abenshi bahitamo kutazagira undi batora. Nyuma y'ikinyacumi cy'imyaka cyaranzwe no guhenda k'ubuzima, inflation ndetse no guhanantuka gukabije ku mibereho myiza y'abaturage, mu myaka y'ibihumbi 2000 Uburusiya bwabashije guhangana no kuzamura ubukungu, kugabanya ubushomeri no kuzamura imibereho myiza y'abaturage ku buryo bugaragara. Uku kugenda neza k'ubukungu kwakunze gushimangirwa n'ubwiyongere bw'igiciro cy'amavuta na gaze, ibicuruzwa Uburusiya buzwiho kohereza mu mahanga, ndetse n'uburyo buhamye bwo kubungabunga ubundi bukungu bw'Uburusiya. Mu gihe cy'ubutegetsi bwe kandi, Putin yabashije kwegerana n'abitwa ba oligarch, abanyabizinesi b'ibihangange bari baramaze no kwigarurira nyinshi mu nganda za leta ku buryo bazigenzuraga uko bashaka. Putin yabashije kumvikana nabo aho bemerekanyije ko nabo batangira kujya batanga imisoro ndetse ntibanivange muri politiki, nabo bakabyungukiramo kuko leta bishyura umusoro yagombaga kubareka bakagenzura bizinesi zabo bakazigeza ku bushorishori uko babyifuza. Ibi byafashije guverinoma kongera umutungo winjira mu isanduku y'igihugu ndetse binagabanya influence politike y'aba oligarch. Mu mwaka w'2008 ntabwo yabashije kwiyamamariza manda ya gatatu nka perezida. Yiyamamarije kuba minisitiri w'intebe ubwo wahoze ari umwunganizi ukomeye mu bya politiki Medvedev yabaga perezida. Nyamara muri icyo gihe nanone byasaga nkaho ari Putin ukiyoboye Uburusiya kuko niwe wakomeje kugaragara nk'umunyambaraga kurusha perezida. Mu mwaka w'2012 Putin yongeye gutorerwa manda ya gatatu nka perezida, nyamara ku nshuro ya mbere ibi byateje imidugararo y'abigaragambyaga bavuga ko nta demokarasi hari mu gihugu cy'Uburusiya. Ibi byakomeje kwiyongera, abenshi bakomeza kuvuga ko ubutegetsi bwa Putin ari ingoma y'igitugu ko ndetse bwirengagiza amahame ya demokarasi ya nyayo. Urugero nka perezida Gorbachev w'Uburusiya wacyuye igihe wahoze ashyigikira Putin yavuze ko yababajwe cyane n'uburyo kubahuka amahame ya demokarasi no gukoresha nabo ububasha abantu bahabwa n'amategeko byakomeje kwiyongera cyane mu gihugu cy'Uburusiya. Mu mwaka w'2007 Gorbachev yavuze ko Putin yazahuye Uburusiya mu isayo y'imidugararo, ariko mu mwaka w'2011 akemanga Putin kubwo gushaka kwiyamamariza manda ya gatatu nka perezida. Gorbachev yanakemanze cyane amatora yo mu mwaka w'2011. Yagize ati, ibyavuye mu matora bihabanye cyane n'ibyifuzo abaturage bagaragaza. Yakomeje agira ati, niyo mpamvu ntekereza ko bagombye gufata umwanzuro. Aha yavugaga abayobozi b'Uburusiya bagasesa aya matora ndetse hakanakorwa andi matora. Gorbachev yasabaga Putin ku buryo bweruye kwegura. Putin yasingijwe cyane na Patriarch Alexius wa kabiri nk'igikoresha Imana yakoresheje ivura igisa n'igikomere cy'imyaka 80. Itorero rya Orthodox ryo mu Burusiya ryari ryarakomeretse ubwo ryatandukanaga n'itorero rya Orthodox ryo hanze y'Uburusiya mu kiswe Schisme mu mwaka w'2007. Putin yashyigikiye cyane iri torero ry'aba Orthodox ubwo yashyigikiraga ifungwa ry'abanyamuryango ba Pussy Riot, agatsiko katavugaga rumwe na Putin ndetse n'iri torero. Nyamara uyu mwanzuro wo gufunga abanyamuryango ba Pussy Riot wakomeje kunengwa hirya no hino ku isi, ufatwa nko kurenga ku burenganzira bw'ikiremwa muntu. Mu mwaka w'2014 ubwo imidugararo yongeraga kubyuka muri Ukraine,
Putin yarekuye ibitero by'ingabo z'Uburusiya byinjira mu gace ka Crimea. Nyuma yaho gato ubwo referandumu yamaraga gutunganywa, abaturage benshi batoye bahitamo kuva muri Ukraine bakigira mu Burusiya, aribwo byarangiye agace ka Crimea kavuye kuri Ukraine burundu kakaba ku Burusiya. Iki kibazo cyabaye muri Ukraine cyongeye guhangana hagati y'igihugu cy'Uburusiya n'ibihangange byo mu burengerazuba bw'isi. Mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2016 ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya bwashinjijwe gutambamira aya matora, aho intasi zabwo zakwirakwije ibyiswe ibihuha ku mbuga nkoranyambaga byashyigikiye Donald Trump bigakoma mu nkokora Hillary Clinton. Ibisa n'ibi byongeye gushinjwa Uburusiya ubwo ubwami bwunze ubumwe United Kingdom cyangwa se Ubwongereza bwavaga mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi Union Européenne mu cyiswe Brexit. Nubwo Putin akomeza guhakana gutambamira amatora, hari ibimenyetso bigaragaza ko Uburusiya bufite ihame ryo gutambamira demokarasi zo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse no guca intege amasezerano ya OTAN. Ku bwa Trump, amasezerano ya OTAN yacitse intege cyane ubwo Trump yabaga perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika washyigikiwe n'Uburusiya muri temps moderne. Mu mwaka wa 2018 Putin yatsindiye manda ya kane ya perezida w'Uburusiya ku bwiganze bw'amajwi 76%. Iki gihe abari bahanganye nawe mu matora bitutombeye umuyoboro w'amatora kuko bavugaga ko yatambiwe n'ifungwa rya bamwe mu bakandida rya hato na hato. Ibi bikabangamira kwiyamamaza kwabo no kugaragaza icyo bashoboye. Putin yatangaje ko ateganya kutazongera kwiyamamariza kuyobora Uburusiya mu mwaka wa 2024. Gusa ishyaka rye United Russia, Uburusiya bwunze ubumwe, ni ishyaka rikomeye cyane rigaragaza ukwiganza mu matora, haba mu matora y'inzego z'ibanze ndetse n'amatora yo ku rwego rw'igihugu. Ibi rero bikaba bituma hatagaragara neza iherezo ryabyo. Perezida Vladimir Vladimirovich Putin, manda enye nka perezida w'igihugu cy'Uburusiya. Aha niho benshi bahera bibaza niba ari perezida cyangwa se umwami, niba ibyo avuga ko atazongera kwiyamamaza atari ibya nyirarureshwa, niba azakomeza kuyobora Uburusiya kugeza apfuye. Wakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro kugeza ku musozo wacyo. Niba wakunze ikiganiro, ibuka kubigaragaza ukanda kuri like. Niba hari igitekerezo ufite, twakwishimira kukumva muri commentaire. Wibuke kandi gukanda kuri subscribe cyangwa se s'abonner kugira ngo ibiganiro byiza nk'iki bijye bikugereraho ku gihe, ndetse no gusangiza abandi iki kiganiro unyuze kuri share cyangwa se partage. Urakagira Imana n'amafaranga. Njye nitwa Romuald Niyo Gisubizo. Iyi ni Roni Magazine. Ikiganiro wakurikiranaga cyitwa Burahure. Ciao.